Letha inkosi enhle yasemhleni bakaNazaretha. Baba uhlezi kuthiwa kume ingane ukuthelele kudlalwa nathi. Nkosi yamakhosi kume ingane phela ke namhlanje. Phezu kolwandle eyinkulungwane ezigidi zabantu. Akazi Nkosi ukuthi uthi ngini inkosi ofanele ngisho phakathi kwabantu bakho wena. Nkulunkulu Baba Thixo makhosi akithohlanga phambi kokusobakho nyazwezulu. Izwi lakho indaba yakho Nkosi iphelele. Ayidingi umuntu omhlaba uba aphinde ayikhulume ngendlela yakhe kodwa Nkosi owethu ubibabaza Nkosi Yesu. Amen. Njengoba silapha Thixo omkhulu wasemhleni siphume emakhaya, siphume emazweni onke, izizwe namakhosi azo Nkosi zize uwe. Namhla Nkosi kulo nyaka uma ubheka lapha eceleni uyabona Nkosi ukuthi izwi lakho Nkosi lokukhulumile uhlele ehlalweni sisebancane bayeza abantu ethi ebuthe Nkosi basebancane abakuhle Nkosi esibalini. Kepha baba siyababona bayangena ngengabenze befundisa inkosi yezulu bekhuluma siphuma lapha eceleni bethi nani bekaleli ithempeli abazama ukuthi ngiyabezwa ninosibani bani. Nani cabanga ukuthi nibeka into engayigcwala. Yazi Yesu ufike wena ufike nazo zonke izinto. Ngikhumbula leli ilanga kwakunyaka 2007 kunethempeli lapha eNtsimbini eNhlakahle. Sitha isuthi nje kuyasetshenzwa khona umcimbi ozoba khona. Kulungiselelwe kwamukelwa abagcotshwa. Kuyasetshenzwa ke kuyalungiswa. Kwaqhamuka indoda endala kwamtshali iqhamuka phansi emishini kwamoya. Ithi le ndoda mayifika kithi bafana nenzani lapha. Sithi thina kuyasetshenzwa baba. Sicabanga ukuthi ngoba indawo engasemzeleni kwemishini mhlawumbe ukhona ezokusho. Ngiyalazi uthando. Angazi ngoba basenalo uthando. Mawunothando uqulitshela ukukhulu engaka uqubulela ukuthi yolungisa into kaShem ukuthi ayibeshe. Bakubuka abantu ukuthi lo muntu lento ayenzayo kodwa ngoba sokukhona uthando ungabi nandaba ungabheki lutho futhi olunye ubheke lento ezayo. Uthi kalona umzane bafana bamakehlale phansi sasehlala phansi. Uthi ngiyayibona le mishini sithi yebo baba. Ikhulile le ndoda. Ethi wafika umqalisi ishondalo ndoda ishondo bayishi. Wafika umqalisi wayelapha estation. Angikhulumi ke ngento engizwa ngomunye umuntu mhlawumbe ukuthi waxoxa kodwa ngizikhuluma ngento yomuntu owayethasi naye. Uthi wafika ubombela umqalisi ngokusho kwayo wafika lapha yasibona le ndoda kwanzuza bayalaza abantu isonto leli lakwamoya. Uthi wayesebona lo mzali kwanzuza ukuthi lo muntu akuyena umuntu uNkulunkulu. Yasithondela kuye lensizwa. Yathi awu nceku yenkosi ngiyakubingelela. Ukhangaphi ubhekaphi? Ithi inkosi yaNazaretha idamdathi kabayethi bombethi nasemaphondo lethe madina zokusilethe. Ithi kuye yini oyenzayo la akakhuluma lento ekhuluma msiqhamba mvelaphi yakho. Uthi into oyenza la uthi baba ngakhisonto ngakhibanda uba ngisiza abantu bakaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu yayisicabanga masinya le ndoda uthi angicele lo muntu. Yathi njengoba usubuzile uma ube mshebe
noma edlula ungangabazi ucela uNkulunkulu. Uthi lo mzali ngiyacela leli bandla likhule abantu bambona uNkulunkulu basizakala baphile. Ithi ndamhlathi lalela-ke nomzali. Sokubuye sibonane mina nawe. Kodwa into engishiya nawo laba bantu abazoba la bazobelethwe yini. Wena into ofanele ubenze yona bafundisa abantu. Baba kwakunini? Ithi le ndoda kwaku-1917. Ithi ngiyanixoxela bafana ngoba manje wathi ngiyobuya. Manje ngibona sekukhona amatshamhlophe, siyazi amatshamhlophe akashele amatshamhlophe. Bese sibuka manje siyabathi khona into ezokwenzeka. Angabe sebuyile yini? Thixo Nkosi yamakhosi Shila ke umntomeli kuleke. Yaphangisa baba. Ngiyafisa Nkosi kuba kodwa njengoba ngimi lapha ngiveze Nkosi kuphela kuba. Sase sithi baba cha kunomcimbi ozoba khona. Yasithi bafana into engithusa kakhulu. Wathi uzobuya azofunisa abantu. Ukuthi libe khona imphakathi ihambile iminyaka yasishince usho le ndoda kaMtshali uthi yathi mayihambe kwase kubonakala ukuthi emishini izikhunda abantu bayifuna njengoba bayifuna la baqamba ngahlali ifana izonyasa. Hayi mfowethu le inkosi yamaNazaretha amen ayakwaba kumuntu bangacabanga abantu ukuthi kodwa babebayenza noma ngabe kade limasha ngenza konke libenzayo kodwa ngizange nimkhethe yena wabethanini amen wena ungene kimi wathanda umhlaba ukuthi ushembe uyazi amen akuwena uthi ke basebehlala labefundi bale machine ngokuthi ihambile inceku basebethi protocol siyayishintsha thina sesophatha leshi basebeshintsha imithetho esabatha uthi isabatha laphela kulomzi laqala kancane kwathatha ugcina isikhatshana lesongene esontweni bese kwalaphela uthi methema liphela njengoba nibona le machine
incela uyihlezi isitshela ishebe wathi kimi uyobuye ezofundisa abantu uma nike nakhohle isaphatha lomuzi uzophela othi niyababona bafana ogandaganda niyazibona ikanvethi sithi niyabona ziyashaya ziyadisa sithi yebo uthi sekuzwe kwenzeka isimanga amasonto namagumbi awo engawazi ukuthi mhlawumbe abasiza balekele laphi ngoba mina ngaze igugu nje eliphambi kwabelonyasi uthi sebefike emzimbeni kaNceku oneziba basebediliza uthi into eyenzekile udinwe indodana yafaka incwadi enkantolo yathi umuzo wayo yabaxoxa befundisi kwasuka isiphithiphithi uthi ke asasondla bezasi manje siyabona ukuthi ushebe usevile ngiphethe lapho usho le ngiphethe lapho nami khona lamabhodi athatha inqumo manje ngenyazo ezulu sene wagila umhlobo ngo-2017 mafika kuwe ngizokhuluma ngoba ngiyaqoqa kunye kodwa ngifuna ukuveza lento kababa mkhulu ngo-2017 ufika lapha eHamazeli ulethe one day ufika phakathi kwaleya ndawo ufika ngo-2017 abantu basemishini khondoda kafela ngaqinisa ukuthi ezingaphi emathwala yami amadoda okwathi makudilizwa indonga seyiphela imishini kubonakala ukuthi namadala asondekahle akusondwa nje kusonjalo ngoba bayelokhu abahlangana afike lo ngelanga kwazovula yonke indlela sokuthi babeyaphinde bethi bayiqale phansi wafika lo wafaka incwadi kwamanze yonke into ngoba ushaya ufuna indaba yakhe ikhona indoda yakomfeka ebesinayo esilandelile abakhona esontweni nabanye bekhamba khona emishini bethi thina umthetho wethu sasizwile ukuthi yathi ushembe wokuya ufikile ke Nkosi ngo-2017 100 years mawufika ngoba indaba yakhona ithi Nkosi waphinde waqhubeka wahamba wangena emishini yaseJordan emishini base bekuphinga abantu bakuphinga bathi hayi lo waphuma Nkosi wathithi ithathu zakho phambi umnyango wenzeso lehlahleni ezini wathi mawuthitha lezi icathulo zakho kwase Nkosi ukhala insimbi emoyeni mabe kusa bayabheka wasendile sonto kuze insimbi ekhalayo ngoba sishaya insimbi ngaphakathi base bebuya bephule emnyango mabe bheka hawu le nsimbi yalo muntu hamba basebesha bazizinto ukuthi lo muntu useshiya isikhalekisi ngixwayisa abantu ngonyasi ukuthi thina nifika ngo-2017 kwase kukhulunywa ukuthi asiye kuyona indlu yesonto kuyokhulunywa nabaphathi bakhona ikhondoda kwaMkhize kwakhulunywa naye Phethe yathi shembe ngekangena endlini yesonto ngoba nasekuqaleni wayengena kanjani yasho twangena kanjani wayengena kanjani endlini yabantu abangakanga wayezovula abantu akazungena hayi phela sincengele lutho uba uzela uzokwenza umsebenzi wakho uzogeziswa uma Nkosi ufika sekuvaliwe ngeke sesikuqile kwasese kuqhamuka abangiqheba bathi nayi sifikile le ndoda ithi awushebe kwangangena endlini esonto kwenze njani ngoba sekuvulile uthi umvangela umdluli benu babushozi bathi kuyiwa ngalaphi ngithi mina angazi baba esikoleni ngaphakathi eshotsheni angazi ukuthi kiwaphi kodwa bengicela befundisa ukuthi angathi baba ngabe ngasemgaqweni ukuze abantu bezombona lapho bagcwele ngaphandle akuzange kube khona umuntu wasubila baba sambone ekhomba imoto yahamba imoto yeza sahlehla imoto yahamba imoto yafika imoto yama kwindawo nje eyisiza nje enamatshe eyisima le muntu esiphenduka yahlehla kancane sibheke emgaqweni emgaqweni ebheka ngasemgaqweni kwase kuqhamuka abantu abaphethe isikole uPhithiphala wakhona umbongo wathi hey Shumayeli lathi yena wathi yola igusha kathi wathi uNkulunkulu uzofika ngithi mina indaba uthi lende kiwe vela kusiyona indlu ekushamba yengene kubathithi qathu la khona insizwa seyindlela engekho
ngathi lana kwalala west sasondela nalesizwe yacela ukuphatha yacela konke inkosi yamazulu omhlaba engifuna ukusho kuleli bande lithelela lapha namhlanje ukuthi uNkulunkulu lo ufanele ukulalelwa ufanele ukuthi ukulandelwa ahlonishwe amen umuzuphetha umsebenzi wokufaka ababathu zonke iziqaliso ngoba ukhalisibam usuku nemini sidla umuntu sidla asazazi siyakhala nje moya bantu bayesapha ijojeni namhlanje bayalethi wapho sejojeni kwawathi umfuthi ngubani wathi yena mfana inkomo hey ngafana ngathi ba wathi uhlale ejojeni athi ejojeni ngathi wathi maphale endebengwini ukhamto nje wathi ushembe wasezi manje eNazaretha indaba yami isekutheni ngixwayisa abantu ikakhulu laba abakhulayo abangangathi abasafisa ukuba nethibelito lokulandela ishembe ukuthi ushembe lo ungabodlala ngayo ngoba ukhuluma naye nolaphi ithi inkosi yomsa ithi makhansela abantu ababehlanganisa umsebenzi ithi lalelani ibhangu ebulala abantu nezababulala kodwa sizobabulala laba abaziphathayo bebulala abantu hawu Jehova sasesithula sasisothi ngoba sesikhulumile lo ngathi yahamba inkosi ehle yasesizwini yaphuma manje inkosi engifuna ukusho ukuthi noma ngabe kuyavela elakithi izwe ngiyalazi zasamthi noma ngabe kuyavela okuvelayo umuntu uyaqhamuka asathwe uyesathwe nje insuku zibalwe inkosi zibe nhlanu zibe isithupha emveni kokuba bamshaye namhlanje inkosi sisekhona leso silo sebeke basondela beza kimi bethumela uShumayela bathi hayi asinaja kusiza lawo bantu yeah umfana uthi ukhuluma khona umshana uzalo dadewethu uthi sizwile unyazi ukuthi lithe ibamba ngabe zaphatha singadlali ngebhamu lapha thina umdlalo wethu lo sizoqhubeka nje le unyazi ayikho lento elikhulumayo ngithe uthi ngithulile malume ngakusasa kwathi kusa angisazi sihluke sayo sathi sizwa ungenele ekhaya bamshaya ngesibhamu bamshawaza inkukhu kwase gijima laba akade nabo bejabula behleka beshaya inhlobo bayakumshaya bathi kanti lo shembe wenu ihloboni usuke ngona nasulu ukhona hayi bafowethu sikujulayo njengoba sikulo muzi zenkulunkulu phakathi kwalo muzi umuntu abangumsindwa akafunakala phakathi kwalo muzi inkosi uma umsebenzi wayo wokungenisa lo mhlangano njengoba isisishilo yathi uzongena umdedela akafunakala umuntu ozoba ziqongo lolo enza indaba yakhe kuleli futhi umuntu onganikeleli ifungo phakathi kwalo muzi unenkinga nonga 23 nonga 25 nonga 14 atuzothumela imali ngelingisizi phela sizwe la inkosi elinda tonga yathi umhlangano omkhulu lo odlulayo umhlangano manje uzohlala ubele umuntu kanjani uthi umkhokheli ufika kimi uthi lalela mfundisi ngithi yebo uthi ufike inkosikazi lapha 14 sakhokhela saqeda uthe maku sekuse kubali 14 ithi le nkosikazi awukhokheli ngiyabonga ngibonga ukuthi utshela amankosikazi iqinisa ukuthi umnikelo ka14 awunikelwa njengesipeleli sase ebhenki noma sala awusabe ithi le nkosikazi lalela khona umkhokheli obesiphethe uhambe emhlabeni ubuye nje njengoba ukhuluma la ngathi kunesonto njengoba ukhuluma uthi ke lo mkhokheli uthi bekuthi ngesabatha abantu abangayile enkotini bese bavumela ukuthi bezonikela kuye ufika ke ngenza ukuthi bantu bami ngizosho ukuthi
ongahamba ngaze kufike la azoyizwa namadoda amakhulu awafunda kwidini awanele futhi Nkosi sinesha manje lesizukulwane sethu abantu abafuna ukunikela umphefumulo wabo abafuna ukunikelela mama uthi ke nomkhokheli wakithi uthi ngibese ngithi mina bese uthi kwenzekani uthi le mama lo mkhokheli uthi mangibuya manje la kade ngibotha uphathe khona la ngoshe khona uthi uNkulunkulu ke hamba uyotshela ingane zakho ukuthi wena awuyile zonke lezi zikhathi ubanje ukuthi umsebenzi kaShem uthatha uwamukela njengomuntu ekhokhela isicelo sakhe siyenza babona baba kade besikhokhela ngaphambili uma kade uno-20 ungawunikele lonyaka mhlawumbe bazomsebenzini uphathe uNazaretha thambe uyofuna umphathi uye afike agqoke aqale inkonzo lokuliyeliswa 23 bashumayela la sofika lemhleli ikhanda zemadodeni ngapha eJibu Sikujulaye ke bafowethu onalo inkinga kaphumele ngaphandle ayolungisa ngoba sonelisa lentuthu engikubuza phakathi kwethu kanti uNkulunkulu uyasitshela ukuthi abantu abangalungile phakathi kwethu phakathi kwalomuzi akumenyeza awubizi umuntu ngedlama uyashiza umuntu ngoba kunengolosi lokuzi uma usuka kwabamkhulu uthi 1 bese uthi 2 ila bese uthi 3 inyanga ezulu ukuphakama kwase kwakho kabusha kwabakhona lokho lapho emhleni amen uma usuka enyangeni yezulu uthi 1 uthi 2 uthi ngwele uthi 3 onyazi bezulu amen uthi babamkhulu yobuye kwasini yesihlanu masizwa ngabathathu manje lezi zinto ziyalumbana ukuthi lo shambo khona uphethe iziqu zonke nabe ngiyabona imfethuza amen awusofuna amaswazi bawethu sibonile Nkosi lesiswazi usithathile wasibelekisa Nkosi wasibeke ezweni elithanda uNkulunkulu ngendlela yesibani bathi hayi nabazulu ukubiza monyazi wezulu njengoba lapha lo Messi oyingcwele waseAfrika Izwe Nkosi usho embala usho emini kapha wathi Africa soyihamba yonke bawethu angifisi ukuba ngiphule izwe Nkosi kodwa ongathethelele nomunye khona abantu abazokudlala omabhathela manje ngisho ukuthi kulengane ozoqhamuka umuntu bese qasha ngomunye athi akufuna ukuthi ngimbone unaphikathi hamba ungasempitha phela ngcono aqashe la ekhaya Akuzaqhamuka lezi sidina awunandona hey akusibona kini la kuzezulwini amen ithi ndoda ngomnyaka ehubaba ukhokho boba bekhaya ithi lalelana uma kungena uJuly noma kungena uJanuary yathi lize lisinza lingaphuthi emzweni khuluma umuntu okada baba mathamhlophe uthi ngoba lapha yakulomuzi usezulwini abantu abaye kuphopha izulu phezulu alikho phezulu ethi izulu lisemhleni lapha emhleni uma kungena umthetela nayindlela enkulu esiyakuyo ukhulumile umfundisi lapha ekuseni wathi abantu abahlonipha bambe kahle yabalekelela umfundisi intandishi ukuthi njengoba siyalapha senziye masangweni imini imndeni yabantu ilindi ingane zayo kuma abantu abadintethe kuma abantu abangaze benze lutho lapha emasangweni kodwa ukuthi ushakubiza abantu namhlanje hambani yongena ezulwini kodwa ke ungene mengeke yathi ngalo baba sezulwini lapha engcwele Nkosi yamakhosi ngiyabonga kuma phambi kwehlala sobukhosi Jehova inkosi ibusise izwi amen
Siyabonga amazwana ezokuthi umfundisi wenkosi Moses. Sizobala inkonzo yethu yamanje nesitabelelo samakhulu 212. Sicela ukushumayela Macaba wasisi yaphambili asola isibelelo lenkosi Moses. Kursi kusipanga wangwe. Hey!